Oggi vai alla show per c'è poi giocare come si dice also la somma fa in men al stand mio quel mio con io vedo cresce se mio conto fosse l'indi in un'altra dinamica. Quei counter giocau, qual muss cons danès che vengono scaffi in Svizzera durant quella show. Ja bein. Oggi vai per danès. Nus laimra che quei insomma, la questione da proprio Funtaunas e co nus scaffi nozen di danès. Jetzt hat es, col geil text dal Alfonso ja, forse il sulet veritable headbanger romansch. Also, con excepzione forse della tavola del vide Domat. Und contra letzter post jemmer fall bag into head. Je ti il disclede stoi ispera so. Sa si pli spracala, schlepper fatto lo tombel orz che ti sentes no pli. Je ti vas tras Domat. Oh, è doch ver. 2 minutos plans grajur. Also sti vas con auto, ne? Bien. Lo stas meins bo. Au no dir für da Domat. Also au mehr, fos din sommer grad sarà il des. Aber lo hai puspen un polizia, ambulanza e team de construczione per rinnovare il cop. Aber rosa sin cop reschnief per suenter Domat, ha? Pia bus elementar. Si dir costau in una brava stange danès. Mitja, giada, cu io dice il danès, c'è così. Ok. Nus eran aber wieder nies Thema. E nus lein un tscheiver culla un prima domanda. C'hai ai quei, insomma. Ja bein. C'hai piltenti ai quei, insomma, ils danès. Os calai con quella miarda. Quei gegen mords. Ich scheiß auch nie ne gada i. Schlufigenza la proxima emissione puspa live de Domat. Also, I va per danès. Va doch. C'hai piltenti ein danès. Una domanda banale, ne? Quet doch, les bancnotas de schei kin sein borsa, ne? De no naturalmente si chiede la stazione de quera domanda per danès. Lo anzi se capisce nuot in borsa. Aber schaga quei eba bancnotas e moneda, lo naturalmente qualche zas il conto ni ils merenghins de daur kins als eif della Raiffeisen ni so letien lau in quella scala de cartun che naturalmente boso letien namo bei entstive de was al sofa also juti als vigins entstive de was al sofa aber ja danès vegn adina puspei definau perlina sco objects gern enzeset in valeta sco munoi de daure d'orien nica per l'autra representen mo in a valeta sco quei pupi de hislik in nom danès all'America per esempio nie nos balezza danèsca propi hanno propi decidiu de prender quella seria per las nov specie Quei Domat Dollars. In design schi miserabel. Verstehe. Aber Domat Dollars. C'è ves comprar per Domat Dollars. Si dir bulla dignitat che ti aspias con ihr sta Domat. Ja, aber ja. Quai muss forse de bain che nos danès an mein negina valeta intrinsica ni schizoni minus. In quel caso, nicht con autos plaids, aber danès valen mein not. Bien, lo fos je os de chonto, ne?
counter. Schon in un pau danese. Sporso de domet en evigni fase. In bienton de plica schock. Cars de domet che togneuse dine scho dit in gada nur so de domet. Ja, aber je, du meinst, es ist ja klar, ne? Was ich einen sinnvollen Begriff finde, ist Beglaubigungsstrategie oder das Akzeptanzstützen. Oder? Und das ist eben immer das Stützen, weil es ist nie garantiert, dass es funktioniert. Oder? Also man hat immer und überall wieder irgendwelche Inflationen gehabt und das ist klar, wenn die Leute am Verhungern sind, dann hat auch Gold nicht mehr wert. Und es gibt ganz viele Strategien, wie man das stützen will. Aha. Quels danès pare d'esser tutin in tec pi complicau. Forse chi des che tutin non in l'altra causa che se vesen prender. Quel il reminen Dr. Simon Küffer, ella in dils Paugs in Svizzera che se facente quella domanda che danès ein propi en steide se facenta quella domanda co ins ventil de pli danès. Bi hudi, ha? Dr. Simon Küffer fa sias recercas sur de danès alla Scola Alta dels Arts de Berna. El se facente dentro auto con aspects visuals e narrativs dils danès. Aber quella domanda fundamentale, cosa insomma vegniut dils danès? Aber ja, wie ist Geld entstanden? Also, wie es definitiv nicht ist entstanden ist, dass man Menschen so eine Art Tauschwirtschaft hatte und dann plötzlich haben sie gemerkt, es geht ja gäbiger mit Geld. Also, das ist einfach ein Wirtschaftstheorie-Mythos, wo seit circa, ich glaube, das erste Paper ist so 1985 erschienen, wo das definitiv hat widerlegt. Also, aha. Gau ein de quelles overs dils ons ochont. Okay, aber in Schule muss nicht doch. Ja, genau. Ne? Nos mir der Schule die bein en uniformen in lauter dine, kils de nese di vignem vatai per fa pi sempre il baratar, ne? Quella è logic, ne? Also, cins les per esempio, che sai io in bin ich chirp, macca terza Staffel de schoi. Scheint kin sei in pur, de cabo da in a vacca. Aber, Cobain, quei doch, quelle biale seria sind Kika. Tom und das Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Il Tompo, quels dis del Reminen Festival, si vegnavan natalezi. Sin YouTube dati in eigen canal de del. Lau, sans mir raso enter totes episodes. Bomal printig, Nostalgia. Tom und das Erdbeer. Also, Pramon se capisce, Tom e la pijotta de mel con si mel. E mince gas. In sapia in pur con in a vacca e vol in nief chip. Lo vanno con la vacca per tirla cosonza di io dono ti mia vacca se ti dasemi in chip. In sempre Barat, ne? Tu bei denton che la cosonza voglio anche una vacca, ma ben trova grappone. Per in fondo, che sai io. Lo vanno per con la vacca til pastone, per pon, ne? Mocca. Lez vol ebo in a vacca, ma ben ai gradualti abgespaced e trace che sappi vivere de nur d'auter che di art. Ves per in Malaysia stai in a vacca. Ma eba. Svema quella vacca. Stento tenina hohe mal che nos vembo priu in de quei total males il mir che steven che di gratis zum mitnehmen per via. Ein cregione dina lau. In minche cas meinse wie ne vontir la galerista. Ne, per maraschen sovnies da leccia, per la vacca in Malaysia, col quale che sovnies il pone, per quale che sovnies lo finale il chip. Ma quello proprio in saich, ne, la galerista droas 7 gradi in chip. Da schon ein so puspel chat, ne. Questo entra in maratona tra sentire val che la vacca naturalmente bosso viviu ed in status lau senza nuot. Da no forse che seine pijotta de mel con mel, respektivamente in mesa. Per fa tot quel capi sempre sagen ils danès eben vignem dai logic, ne? Also, kannst du doch nicht in veniere quintami in sich auter. Eine schöne Geschichte. Es gibt nur ein Problem damit.
Es gibt keinerlei historischen oder archäologischen Beleg dafür, dass Geld aus einer solchen Tauschsituation entstanden ist. Keinen einzigen. Okay. Aber Luca ha gesagt, alla questione da inventare els daners. Quiccheu e Tom scorgiuldau. El è alla Mesopotamia la fin del temps da bronze. Tom ha fom. E la Angina pisciuta da mel con mel. Quella sto è il sorvegni del reg. Il reg sa dente un picter meter pisciuta sor la capitale tra sia giuldada che 100 kilometers liensch na vin. Las pisciutas vegnissen schlettes. La giuldada sto pia i per il proviant dar ils purs ave am liuc. Se la soldada angulas simplement las pisciutas fus qui schlet per il reg. Tuts fussen contra la soldada e il reg. Per cui ha il reg inventau in sace special. Per lur protezium han ils purs da al reg a scinum nai danees. Il reg accepta ni galignas ni graun ni latsch. Mi quels danees accepta il reg. Ma sco veniter quels danees? Tut simpel. La soldada del reg ha danees. La giuldada vin pagada con danees. Schins dat pia alla giuldada senza, in a pisciota da mel con mel, lu servingens quels danees. Schin giuldau dat adins da pli danees che quickins sto paga al reg, lu sains forscha comprata il vigin en sace per quels danees. Letz ha forscha bega vunda per paga seu dui al reg. E da schia en ils danees inventai. Quei non è tutto logico, ne? Aber da creien du els biars de nus la historia che ils daners vegnan inventai per far più semple il baratar. Quei ha da far con qualche. Avant che nus vevan ChatGPT ni Claude che racquitavan a nus x in a boia, devi quels de las teorias de l'economia, che tragevan nau ad lor ideas o la profondità de lor fantasia. Quei è Adam Smith in dils grons e la scienza dell'economia. Che ves os in che portrait in text che se fosse per malaus che abo stiau giuga con en Downton Abbey ni so. In mince cas el in sia ovra Wealth of Nations che comparide il 1776 messi la teoria che danès vegnan dalla divisione della lavur e del baratar rauba. Cau ed il revenen in premedizione da Wealth of Nations, che de present venala per la wealth di una pincha nation. E per quels lo de vos che tegnan già da di il det per fare la schuenta. Non sapevamo naturalmente che Downton Abbey gioca lanciati di vegnavel centenè ed Adam Smith ed il giochiavel centenè. Sorelle si avete senza di remenen leger suenter tip top sin Wikipedia romanci da din dec lunga artikel per romanci. Quel che fa in te so sta. Wikipedia romanci. Conoscis bo? Avain wikipedia.ch con v e ch also duas ch. Nie. Aber stati lauekel voglio raccontare miarda che nos raccontò in osadina vino vona nosa fonts. Also quels danese di baratar. Na? Oscia forse anziché goste temps che se ves metter via den qua in Wikipedia romanch, ha? Allora, lo sapessimo finalmente tutti che il danès ha una buona scia di baratar rauba, ma ben che ha da fare con pussonza, eccetera. Per l'ezza teoria dati Funtaunas, ni moneide e tables del gelo del temps de bronze. Aber, da dann sicher, da dann nicht Spadins. Und dann gibt es aber einen anderen Ursprung, und wo jetzt Ende für den europäisch, westlich etc. Raum so der Ursprung vom Geld ist. Und dort hat es eher einen sakralen Ursprung, also dass es etwas war, wo vom Tempel, wo mit Opferpraktiken zusammenhängt, und wo es darum ist gegangen, dass man
Opfer, vor allem Stieropfer, so eine Art symbolisch aufteilt. Und dann ist das in einem längeren Prozess, hat sich das dann immer stärker symbolisiert. Also es ist sogar über die Bratspiesse gegangen. Also man hat dann nicht mehr das Opfer verteilt, sondern die Bratspiesse. Und die haben Obolos geheissen. Und das ist dann später der Begriff für Münzen. Und auch auf den frühen Münzen, auf den lydischen Münzen und auf den griechischen Münzen sehen wir sehr viel religiöse Symbole. Oder? Also eben einerseits Opfertiere, andererseits Gottheiten oder Tiere, die für die Gottheiten stehen. Obolos, il spadin, also spadinsko de zigrenders, also per mettersi su carne bersanice. L'idea è quella. Ins un fresco al tempel già in un'ursa. E servendo persuente 10 spadins, nicht ins fresco in gallina, per lezza tonge in spadin, ne? Ni forse che fresco in tirbof, 50 spadins. Il tempel deve ad inspirare il diembo de spadins kins droas per bassar i animal friu. Ni det auter, il spadins symbolisation la valetta di animal friu. Danes, pia. Obolus in spadin or il tempel in Pled che nus droin a un'adina per una pintia monaida. Quale ipotesi muossa bain, danes han da fa con tempels e Cardientscha, respektivament con fidanza. De cove es un banc che sono di osco veritabels tempels di Mammon, Pled con ballezia plans de marble, kins trace, kins seien in hisli de Trump. Ja certins han ci son meses bars con cargioi machines de caffè en stai de sporteis, complet con barista e tot, Da cotto qua, hai va per la fidanza. Perché danes funzionen, stanno nominadamente cre kins sorvegnan si per ils obolos, ni les bancnotas. Bancnotas ein nur d'auter che Zedels gedien, kins agilu de bienen si tier la instituzion che stat il Zedel, per regli na banca nazionale. E cosa hanno ve fidanza in una tale instituzione? Naturalmente, se presenta e scolaiout con un tic pompe e splendur, ne? Ja, ins betrachtiamo che una banca, also X in una banca, forse stai il gran bagaglia alla piazza della Posta Quera, e che l'indi il kiosk gesta vos il stapak, dann stai in barista, desi caffè ordina termos o la brocca. Messins fidanza in quella banca. Fidanza en in sistema de danes stoiba vegni creada e mantenida. Quai che feit insomma ils danes. Was ich einen sinnvollen Begriff finde, ist Beglaubigungsstrategie oder das Akzeptanzstützen. Oder? Und das ist eben immer das Stützen, weil es ist nie garantiert, dass es funktioniert. Oder? Also man hat immer und überall wieder irgendwelche Inflationen gehabt und das ist klar, wenn die Leute am Verhungern sind, dann hat auch Gold nicht mehr Wert. Und es gibt ganz viele Strategien, wie man das stützen will. Und da ist natürlich ein wichtiger Strang, wenn man jetzt dem so sagen, ist natürlich tatsächlich die Religion. Oder? Indem man eben zum Beispiel Gottheiten auf das Geld prägt oder sie Zusammenhang mit dem Tempo bringt und so weiter. Auch indem man zum Beispiel sagt, ein gewisser König, Monarch, der in sich schon sehr stark durch die Religion legitimiert oder mit der Religion verbunden ist, gibt das Geld raus. Aber das ist immer interessant, tut der König das Geld garantieren oder tut das Geld der König garantieren? Oder? Also ist der König durch definiert, dass er das Geld kann prägen und dem Geld Akzeptanz verleihen, oder ist es genau der umgekehrte Weg? Und ich glaube, es ist so wie es sind immer so relationale Verhältnisse. E con quella domanda siamo arrivati al centro di tutto. Chi fanno insomma danes per nus? E co? Suenter massa ons da vias complicadas per vegniter in a pigiutta da mel con mel, a Tom finalmente capiu chi drova per qui danes. Ma ci fa lu danes? L'ancetta va per la Banca Nazionale. Lezza fa ils danes physics, las bancnotas e la monaida. Traccia Tom. Lu datani se gira ma intig danes.
Aber la Banca Nazionale vuol se venuta qui. Ella ha dat lur daners me ad altres bancas, las bancas da facenta. Letzes survengan dalla Banca Nazionale creads. Ah, lui es daners pieter las bancas da facenta. L'uvo mi uter in Natale per daners. Suenter che Tom ha serviniu in caffè d'in barista, or d'ina maschina de baristas, con original bliusches de baristas, gi la banca da facenta, o sa capesce che nus da in fitch bugen daners a ti. Or d'mincha franc che nus avain, as schein nus nomnadamen fa in Svizzera ulteriurs 10 francs in forma de credits. Ah, traccia Tom, vus aves pia da a mai 10 garas a scibiesco qui che vus aves? Gi la banca da facenta, ascia creai nus daners. Per mincha franc che nus avain, asciain creada qui da 10 francs in forma de credit. Aber credit e già big daners, ni? Tu me onda Tom. Ma clar che qui daners, gi la banca. Con quels daners che nus scrivenza in tiu conto, sasti lui a comprar la cia, ni la fabrica, ni scioc investa an sa ceca renda. E lu du me onda la banca. Ce lessas vus lo fa con vos credit? Io les comprar ina pejuta da mel con mel, risponde Tom. So, gis in qui la banca. So. Ce garanzias aves? Garanzias? Domanda Tom. Oh, aves vus forscha ina cia che nus savessen venir per tut, scha vus saves pic pagana vos la credit? Ni volessas vus pic pitost investa in sa ceca porta da pledanesca ina pejuta da mel con mel? Gi Tom, garanzias? Io ves che quella vacca morta. So, gis in quella banca. So. Na, lu vin qui nut culs daners. Schon don per Tom. Pau per Tom. Negins daners, negina pijotta de mel con mel. Vese gleutios co sia vacca. Pau per Tom. Stues alto vras in banca. Las bancas de facentas, co per exempel la Raiffeisen, la UBS, nie las bancas cantonales sanch che fi daners. Simplemein a scheia, ne? Also, bancas de facenta monta simplemein bo bancas nationales. Adio proprio elles con lor credits et adina de plie con lor auters instruments finanziars che creeschen la grande part dils daners. Quai vesins en in cerzen vi dils francs kein dentorn in Svizzera. Tenor la Banca Nazionale stand settembre 2021 dati 17,8 miliardes francs sco danè blot, pia sco bancnotas ni moneida. Quai nils daners che la Banca Nazionale fa. De tot ils francs in Svizzera ai quadenton mo bien 6%. Il rest ai daners de codice, scafiu de las bancas de facenta. Gest las bancas cantonales fan bia daners. 61% de totes entrades vegnan tirellas od la facenta con credits, quai tenor informaziuns de l'Union de las bancas cantonales svizras. E tot in tot haian las 24 bancas cantonales in volumen d'empresta 162 miliardes francs, quai per la fin del 2024. E mer pia ch'ils daners van nell'economia. E poi, fa quai, hanno sbiaras da delle scizonon in garantia del stadi. Ma che flott, ha? Las bancas han pia simplemente scheuer crea daners con da credizza. Quel funziona, e to bien super. Lo so wenn sie ja oscala. When you go to a bank and say, I want to borrow 500,000 euros to buy a house or an apartment or whatever, they first check whether you're a serious guy, okay, whether you're creditworthy, okay, and then they say, fine, you're creditworthy, and then they dump the numbers in your account. That's when the money is created. And the requirement that the bank has is not that they have this money in deposit from other people. They only need to have, say, 10% of the money. So if you have $50,000 in 50,000 euros in a deposit, they can create 500,000 in your account. So that is when the money is created. And then you can go and write a check with the 500,000, and that money starts circulating in the system. It ends up in another bank account. The person you buy your house from will not put the money in his pocket.
in paper form, he'll deposit in a bank. That bank now has 500,000 euros that he can create 5 million euros in a new loan that circulates again. So that's how we create money. Ja, Umkenscheuver cauterin baritoni, tenore, valuot. Spir plage per la incredibilità de quel che la de disi sin in alt, lu vidavons in mezzo sopran, soprana, per finì, un sto sin in falsetto de coloraturs. Ja, quei buixen sici, ne? Quei oi, respektiv mein R, Bernard Lietaer, per mir il 2019. Bernard Lietaer era biarsons in dils chefs della Banca Nazionale della Belgia. Et als ons nevonte giù il fond de devises col pi grand succès di entir mon. El ha publicau differents codis, dentro auter qualche che scrivel dil problem de nia system de danès et propone schliazions. In dils problems de nia system sa je kils danès mondien molau nu che fetja non de pli danès. Quod è logic ni banca ston render, ne? Giovanni Ciapez. Si sangiac na manjank proprio Ciapez, ni per via della garanzia de stadi, per esempio, ni insomma per quel che le sen venidas mema grandes per stai Ciapez. Aber egal. Bancas daten lur credits, lur danès, hat piuttosto lau, nu che vem fagion de pli danès. Ad scheuem vinsch cafiu in nia system adina de pli danès. En stai de, che sai io, pijottes de mel cum mel. Quel ston se di don, ma che danès as bumia, auter che buonta pijottes de mel cum mel. Esce mo in a mesa. Va bien. De principi sa schon mia danès. Mo lu si vigna no, also si fa pling alla schisla, ni? Lu seni tutte curiose de tuttes. Aio diu. Il problem qu'ils danès van achnmai molau no che vin fagion de pli danès. Quel sapi denton vini schligaus. In a schligaziun sa je, also tenor Bernard Lietaer, de deve deplicamo in a sort danès. I va per danès alternativs. Pia danès, co per exempel il Letz in Canada, ni l'Australia, ni è il vir tirnus. Il vir vin creaus della banca vir. Quel il biro de vir per la stazione quera, el Madame Betg sco grigiun vacanzas. E la banca vir cresce danès cun da credit, mo che quei en credits facente spinches. Danès van pia bo l'auna che vigna per mes il pi gran gudon finanzial per la banca. Plus la banca ha mo in fech pin chines in ses credits. Normal, ne? Al clo ti al vir, ai denton che bomo la banca sa crea danès. Al vir sa e mincina e mincin che com member de vir crea sets. Voi cun simplement venderen si cioi adina autra com member, per exempel. Schins vende in a vacca adina auter in a che vivon. Ja, also, schins vende in a vacca in a auter comember de vir, schlu anso de bien de led scheinsa 6 milli vir. Sin nies conto vai nus lu in plus de 6 milli vir, sin siu conto is in minus de 6 milli vir. Negina banca a stiu crea quels danès, respektivament stiu decider de vart in credit per lu crea als danès, na an tras il vender a comprar in a vacca e veniu creau il vir. Ni eba danès. Ja klar, ni e quels danès funzionen per quel kins affidonza, ni kins erwen lu et sicher per suenter. Ma ja, ins ves schon di vir, o mai o diu, ce plondere quei. Sa je gra prender Domat Dollars. Ma che wir dati schon de pi vargene vont ons. Autres Valutas in luon. Insomma, boschi vees. Ni anjak tani uoschi dic. Ad il vir cresce dil reminen e ad in cresce. Aber nus essen ja remons. A vir, tu na schon un po' tudesch, ni? Scopien romans vessen ja forse fa in autre valuta alternative, in un autre dane alternative, in franc alternative, in francès. Nein, also danès. Co fossi con in prenum feminin? Co fossi con
Angelina? Io vedo già nel René Spes a casa vidi il handy, vidi scrivere che se gli fosse plazio ore da pagare tantieme als Hades. E vedi. Se non avessero tutti semplicemente fidato in danès, con Angelina, Nisha, Lucia. Se lo avessero proprio semplicemente scaffito danès, in una valuta ufficiale della romancia. Te capo, per dare in chatta, vediamo della show in azione. Chi che permette in di Chun, Angelinas, ja, bene. Chi che permette Chun de quelles sin la show at rtr.ch so vende nus in a pijotta de mel con mel. Il madame vale naturalmente si permette a nus in a pijotta de mel con mel. Ja, lui so vegna de nus capisce Chun Angelinas. Quella also l'altra offerta, quella pijotta de mel con mel, vale naturalmente per una scadin. Aber, audio vos puspe peterchant, anelo insomma von Angelina so quera. Ja, klar che non svein. Vos ves forse bus faien. Aber il conto di co, se mi daus de din che quenti ils francs che vengono scaffi durant questa show, en in conto de Angelinas. Angelina, your Angelina. Oh yeah, sven se lo dio, ne? Kon schwe so pagar la regie che vos fides finalmente in Daneeeers gags, ha? Also Frank sei jo bo. Aber Angelinas weiß we tonsch che vos leis, ha? Sto es mon flanzi chica, che vollo elles Angelinas, ne, lui tot tip top. Aude vos os oni negada peterchant. Aber chi vollo schon Angelinas? Ad exact de lo deriva la puissance dels danès, de la rihezia, ni la puissance dels riers. Ma leds an francs ni dollars in steide d'Angelinas. E leds voloinus tots, also francs e dollars. Per quai ani puissance so de nus. Ma, co fossi scinges? Nus lein vos dollars ni francs, na? Nus lein Angelinas, ha? Chalou... Quella parzeriosa. Also eben, se nus essen, nus lein vos danès. Che fos lu in miliardari de dollars, ha? Che fos quel? In possessur de cifras. Cifras che statten zeneo in codister in a banca, ni sin in chip in a cloud ne scheia. E nur de plin, ne? Tja. Aber eben la realtà che nus vem budien nos francs e nos euros e nos dollars. Nus vem finanza in quels, ne? Per via quai funziona nos economia, ne? E la finale è nos convivenza, ne? Ma forse fossi planziu in gadures de ponderar un pau de rudiens o de alternativas, ne? I sto nu at esser Angelinas, i sa esser Elvir, ni Domat Dollars. Also lu pibuien cha tots coquioi. Ni forse tutti na bo. L'adressa per permettere pijottas de mel con mel, ni Angelinas, ni per vida mai Domat Dollars, squai tolles Funtaunas de quella schau en fleisch, squai dina e artikel sin rtr.ch. Grazie per l'attenzione.